Патшалық пулышныбе алура шавырза яраган фермерзен еже республика райусе бурать. Красноармейский районенжи именгасы ялинже бурнаган Леонид Посадский де гранда девишне. Вол же пужинаган фермер программына хотшынна. Леонид Иванович меня джаранах ял хужалахинже вайгуна. Ферма ердежинже дырышна. Колхозем салан загайных ищан кильди хушма хужалахне адаландарма бушлана. Малдан сагр сурых канау срана булзан халя фермеран икшрей ягын буш. Кильди малдан Шавроманский зорсы илзе атмарды бір. Шавроманский зорсын және малдан путек кезене хабарса бурса по голове жердім бір. Каран Куйбышевский порода илзе хырмыр. Ара Уземпешлеме ушларымырда вот хал. Каран пуляза илінік үшін Самарский облысыран изегілдімір. Одырзағыр бұш. Конкурса худшынса Леонид Посадский миллион да сагурн белик пенсиен гешін зейлні. Унба Самардар хенчен ратла сұрық сем күрзі гелні. Ултшыр херих пелик сенгебе трактор дуяны. Можырыбе хері пәчік пудексене бұғайшы, візене чир ересрен азырғайшы. Иваля ашыне техника енжен тада ферма жизіне ергелезе бұма бұлыжать. Ну, халь государство булышныбе трактор илдемір, уже шулма, ебір ворошилка илдемір, ворошилка неде хамырах уже 20 пар машинзен, бірін унченех пурче, туртарат пар халь пресне тебір жыл илзенінде, тоже кредит илмелі бұладінде. Шерзем халі бака шитмел гектар, ате бірін херықтағыр жылыға арендана илже. Лайхрақ шерзенде халі бака курық жыл зайлет бір, анжақта Падем ергелі бұлас болзан, малалла, кейжер, кышман, тұжыларца елес камыл бұр сұрықсене херле шидерме, чтобы сәт лайықрақ бұлдыр дезе. Фермана уражине дырацан ялда хушмайш вырынеземде булеш. Халие Леонид Иванович итларах шемьебе бірле дырыжать. Ратлы сурухпай шлянин усы итларах. Калабар, Куйбышевский рад шулдалыкне сагалдан да пилік пудектывать. Везене сет шиделіклі бұлдырдезе Посадский зем каджагазем усрайшы. Куб вылих седжібе пудексем ховартрах шиденеші, тада вырхарыме лайықрақ ишлет теші Посадский зем. Сымахмай сурухсене мінле абатландарның женден умай келет. Халлиге сурықсем бірін кашны бұжа пилікшер грамм сілі барат бір кашны күн, пүшне. Візен кашпа келе елзе бұрзан келгардынже візен яланақ товар бұр. Район администрациянже фермерзене адаланма пулышаган патшалық программезен пызык пәдзерішне балырдашы. Шақталенчен пилін район территоринже ялғужалық организациязем бүлікчілікпе ұйырмақ сұрық сенбе ішлесі бұман. Егебінде вумырмы жылда 24 сентябрьде кабинет министров постановление главное, шак ялғужалығынже хересен хужалықсыне малла адаланза қайтсырдезе. Шамна Курай пилін районда Хамыр администрацияне твада хиресен хужалығы жен зайыр көзем келжеш. Бара шау конкурсра республика жайынша пин район райондан шак кранда Посадский Леонид Иванович шинзелме булдар жаб. Пин шак поселенже де паренши жак фермерский хрещен хужалық адаланса бұны пилінжен районжын ол пиде лайық ебірінжен сауынапыр. Шак программа ба районда тадақ шлешен. Мүждесін правительство шак фермерский хужалық сетақ адаланма условиязем туза барад. Ебір малада документсем қадырыме ялнақ пұлышма қадыр. Шидене візембе Леонид Иванович курнышланма юратмасть. Шидец хеле ывылебяшы шене ферма худа ярашын. Унын кышкари хадеренде тірбе урайне витмелле. Пуласлықсам пызықха шутла превырдемде. Ферма строить туза по голове, ебір шак юлашки прикшыл хоршынча пропилікшыл бойжа жидерішін сорсын. А малыла тата бүйсерешін. По голове нумарах пузан хамраш лямеш муларах. Унзырбышне Леонид Посадский сурықшымне производство раузы гурас. Германири іштежі зембатне варенме кайзагилес целевбе бұрнать. Чуваш енгеларым вали Елена Иванова, Елена Михайлова, Владимир Сергеев.